والسلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمة التنزيل وأصدق القائلين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kushukuru mwenye kumahadi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah Ta'ala jaanza kutafsiri Qur'ani ambako kutafsiri lugha ya Kizigula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lego se Qur'ani na ambaye buire mwazigula na ifafira inshallah Ta'ala waitegereze na wahanune. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimkulu kwa kafiri tote mzunguni ni yamkulu inshallah Ta'ala ayat za awali tusome sura al-Baqara ayat za shara za awali jingine na zikasimira Mwenyezi Mungu wahdania wake na mutaqina na kumwomba Mwenyezi Mungu na kuamini kama kiyama yuko na kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu chake Furqan yuko na Injili za Zaburi na vitabu yuko au Mwenyezi Mungu mumuru kwa jalaka hanuni Mwenyezi Mungu na ambaye kwa bahati shawia. Tayeb, ama haya mtandatu paka haya mirongo medina nne Fatul Baqara aya za zungumza za longa ambao munafiki waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuadanga kumdanganya Mwenyezi Mungu wazimoza ambaye makufari kwemo lakini kwa isunao kama Waislamu wadoka misigite kawaida marka bali wazibuna buna hawana bali maana haswali malewano wa munafiku ya makufari na mayahudi na manasara na munafiqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuanzia ya mtandatu mpaka 14 Mwenyezi Mungu kalonga makufari na munafiqin ya. Tayeb, innal ladhina waja kafaru wa kufri sawa'un alayhim ukufri wa utanda mumuru wa marka sawa'un utanda wayano alayhim mamiriyao أأنذرتهم وديني با أما يعبوا لم تنذر أما صنم وديهم وو لا يؤمنون أو قامل مالبا منافق ويانو ما كفار محمد يبوكم ووديه يبوكم وغبر الدين ديني يبوكم وقوادي حواكو جمال ويانو وصابو غاني مركا uzungu utandamo mwili wayano wakashingoza sana meza zote ambazo zinafaa uzungu mpaka. Kwa hivyo yokulanga kuadi hawakuiva male wayano waona uzungu wao tu ambaye ukanisa wa kulonga wayano kuona wayano mpaka yoso kuadi kwa kutira kuadi hawakuiva male mpaka nivo wayano. Innal ladina wajamarka kafaru wa kufriye sawaun utanda marka waliga wiyana alayhi memory ya uzungu tadra mwili wayano so uzungu kulanga wana mabasi malo wayano anzartahum wadiheba hum wawu am lam tunzirhum ama sono wadige hum wawu la yu'minuna wa hakwamini male baka kayo kulanga hakwamini male wayano. Kwa hivyo uzungu utana umru wao khatama Allah Mwenyezi Mungu kazigubika maka khatama kugubika wayano khatama Allah Mwenyezi Mungu kazigubika maka
ala qulubihim moyoza mwezuka zikubika wa ala absarihim maka wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim wibaka mwezuka kubika wa ala absarihim kuona mwezuka kubika ghishawatun na ngubiko uyano ngubiko ni ngubiko ya adhabu uyano ni ngubiko ya moto maka ngubiko na moto uyano ngubiko na ngubiko ya moto uyano maka ngubiko na ngubiko wala humuonao adhabu wa adhabu adhimu na mfulu kabisa uyano. طيب sababu nuzuli marka adhabu uipatire sababu nuzuli yake mbali uyano wakati wa Muhammad akuwadia wakuwadiwa weyana hawakuiva maleo wakaswaja wakuiva male marka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtahani weyano moyo wao kigubika ambaye na ngubiko weyano na kuiva kwao na kuona kwao Mwenyezi Mungu ngubika na ngubiko ambaye zanari. طيب khatama Allah Mwenyezi Mungu akazigubika marka ala qulubihim nangame moyo wazuka zigubika weyano ghishawatul adhabi ngubiko ya nariba wa ala sam'ihim kuiva kwa hata haki ya wakiva male wayano Mwenyezi Mungu makutiwa kajira sufu za nariba. طيب wa ala absarihim masana wa kuona male wayano Mwenyezi Mungu kagubika na ngubiko ghishawatu na ngubiko wayano na ngubiko za nariba walahum wa marka adhabu wa adhabu adhimu na ngulu marka ونفر مك ومن الناس من المعلوم مك من نمر ويانو يقول لونغا بينو آمنا تاميني بالله من يزمون وسماميني وباليوم من السكرة الآخرة سكرة آخرة كما يوكو قيامة سياميني كما يوكو ويانو من يزمون لونغا بينو وما هم ولا سوى جمالهم وما سوى جمالهم بمؤمنين أو ناس مؤمنين ما غدان ويانو ولونغا بينه باسي برك ومنافق برك لا منافق ويانو منافق قولون واي برك منافق المسلم كما ويانو مركاني ادوكاوم سيجيتي مركا ابنما نبوزاكن دالي كبالا غاميسي كبالا ماما lakini kweli ya kafiri wayano kwa dhahira kwa Muislamu wayano lakini unakuwa kwa moyo wake ni kafiri. Asapotu wa Kristo asapotu wa Islamu waislamu na Kristo wadiranya adanganya waislamu walibashega na wazungu. طيب منافق نامك ومن الناس من المعلوم دانمك من نمر ويانو يقول لونغا بين آمنا ساميني بالله Mwenyezi Mungu usimamini kabisa wayano وباليوم الآخر أخبرنا سيامين كما يوكو ويان كما كنا قيامة سيامين لباكولوغا ويان وما سيجمع لهم وو بمؤمنين وجامين من يزمون مساو مال ويان ودار ويانو ولونغا نهمنا مطمئنة كما يو كنوشا فامه وكافي ويان. طيب يخادعون الله ومخيانا Mwenyezi Mungu wayano walladhina amanu wa min Mwenyezi Mungu wawakhiana wagamba chamini Mwenyezi Mungu wayano twasalamu kamanyi wayano na chamini ni wayano wazungu twatoe ni wayano marko mbele ni wasambu kwa Islam wayano wala kama kafiri. طيب yukhadi'una Allah ومخيانا Mwenyezi Mungu wayano والذين آمنوا ومن Mwenyezi Mungu wakhiana Mwenyezi Mungu awajibu ya alonga vino wama yakhda'una alhaqiqa hamda kuchikiana male illa anfusahum illa ma kana nafsi zenyu ya wala wama yash'uruna hamkwe manyama kama mwekeana wenye hamkwe manyama ya lana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukhayani kamale namna uyote akabini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yake ambaye idako Mwenyezi Mungu soma marka wale kumkhayana malaka marka ni awliya Mwenyezi Mungu yao ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanuna
ulia Mwenyezi Mungu waja ambayo wakameni Mwenyezi Mungu uyano wala hakuhuzunika wala hawana woga mali maka hamna kwa khiana mali au uyano Mwenyezi Mungu akagusa maana ambayo maka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika babu na maka na Mtume sallallahu katika mama man da'a li waliyan faqad azantu bil harbi maka Mtume sallallahu yani ambaye huyo Mwenyezi Mungu namgusa ambaye wali kabisa namgusa mbuya so Mwenyezi Mungu soma hakika mbuya mtamanere huyo biye Mwenyezi Mungu hakika na mtangaza kwamba amra jinsawiya faqad azantuhu bil harbi baka Mwenyezi Mungu kama na mtangaza ya khondo wayano kwa hivyo makani khondo kwa Mwenyezi Mungu khondo hai kana mala wayano kwa hivyo khondo katuosa baina adhabu طيب يخادعون الله ومخيانا Mwenyezi Mungu والذين نبجا آمنوا ومن Mwenyezi Mungu na mtume na wakhiyana munafiqin wama yakhda'una hakuna khiyana miyamale hakuna kuchigana suemale wayano illa waqiyana anfusahum yuhzao wama yashuruna hakuna manyamale kubeke vya wekano mmoja kwa manyamale fi qulubihim nani Mwenyezi Mungu zao maradun na unyonje fazadahum Mwenyezi Mungu fazadahumullah Mwenyezi Mungu abusa kuzaidisha wayana maradun unyonje walahum wana marka wayana walhal wa adhabu wa adhabu alimun ikuluma marka ikuluma wayana adhabu ikuluma bimali bali kana waja wayana yakdhibuna ni waja ambaye anakagusa ama yukadhibuna ne waja ambaye anakagusa na wayano ama yakdhibuna ni waja ambaye nani wanando marka munafiq ubaika mudaro soma marka mtu kalamani mdaro wayano ni alamatul munafiq marka una rasuli mala wayano una rasuli mala wayano kwa marka udaro ama ubena yechi chugosu ama utumie udano wewe mambo yako mambo yanasoma marka munafiq mu kwa mwalu marka munafiq wayano wikafiri kwa moyo wewe mzungu طيب sugatia munafiq somaha wazungu katika mayando wayano innal munafiqina fi darki al-asfal min an-nar soma wa munafiq sugatia manawegao nyumba yao ishtoenari nengale munafiq marka wala yazu billah wazungu katika marka yeye sifa hizi wayano sifa za dimale marka udano wayano kula mambuza udano ama kutumia udano udano marka una sira imanga peke yake kanebo kama maslaha ya watu watoane watu wakoshana waislamu kwa maslaha ya soma wakoshana kabisa ino ya hale yuna mnyama mkola vihie kumkoma vihie yuna mnyama mkola vihie kumkoma kwa marka utumia udano kwa maslaha ya watu udano halale marka hiyo halale wewe kwa hiyo marka mliuja ambaye mnyama jamta amtegera kumkoma uyano ama kapanga mkoma mnyama mwamba samga maruba ngawe takareza bangoja sana kwa kiwano farambuna wa mali marka tumiona ndio pamoja na watu kumona watu tumiona ndio uyano kwa hivyo wamfoza mmoja wamfoza uyano mwake sura hale ama leo mbona ndio kama bangoja katuma kwako uyano katika milambo na wachemeza maslaha marka kwa marka tumiona ndio uyano ومرك يقولون هم كلهم أنا مصلحة ويان مرك وكما كتبوا ويانو لكن وكذا صوما نجمت ويانو أما كتب يودان ويان أما ربوز أنا كبير بلهذا كل زوج كلهم ويانو مرك أما كتب يودان ويان أما وصلنا بلان بنا ويبونا أما كتير زمان هل كتب يانا لكن واحد أطوان واحد وجد مصلحة ويانو utumeona lazima huyo ama mluba muslimu mwenye akaula makufa wayano ama kumona kefisa mali fulani kefisa sona mnonge wayano longorana basi mole male kwa hivyo kwa ndugu muslimu mkola wayano ajakuma patu wendi shida kama akopatu wendi mfisi wayano kwa hivyo uona kutogora wayano ama somaha utumbo ndo mtu utumie ni haramu طيب في قلوبهم مرض لو ينجي فزادهم الله ويزمون كوزيد شهم وهم ويزمون
fazadahum kauzaidisha wayano fazadahumullahu Mwenyezi Mungu kauzaidisha maradhan yarjua walahum wana marka adhabu alimun ikuluma bimali mbali kana ni waja wayano yakdhibuna nakatumena nakalongura ama yukadhibuna wayano iqala manaka yusawdaro nabtu Muhammad nakongusa mdaro wa idha wakati marko munafiqu yana makristo na makufara ama yahudi na manasara wayano wa idha wakati qila nagam wallahu muwu la tufsidu sunan fasadiye fi arli mamsanga qalu walonga bina wayano inna ma sibunu humale nahnu suwa muslihuna shaga maslaha ya umar walonga qalu inna ma nahnu muslihuna wa nuwajhu walonga soma ma yahudi walonga yibo manasara walonga yibo UNHCR ama United Nations ama karamu kulonga wayano tunashema washaga maslaha dunia wayano waipa washaga maslaha dini ya Kiislamu wayano ibo Islamu napata kubalanga washaga hiyo ya kuna kule ambaye Islamu ikutoa na ngondo wengala majeshi ya wayano waipa isiyo ibalanga iburburisha waza kutumula isiwetumwa bila sasa mahena hakuzanga isimare sono itahalema ita Somalia wayano makufari menga Somalia tumigu Uganda tumigwa Burundi yagalwa Ethiopia yagalwa Senegal yagalwa wa Kenya yagalwa soma Djibouti yagalwa marka wanu makufara ambaye yakubaliana wayano yaungane wayano yatumbole muri Somalia kwanzia ga Somalia paka usema nane paka usevino Somalia haya habari naga Somalia hanaba hakuna mala na chika Somalia wanghedi wayana hamili kan haya hakuna mala wayana illa mahali heri wa hakamoto ya hakamo aloriwa hakamoto kuliko mahali hawetira kunono kumbeho wayana lakini mahali wetira wao soma wetira wa kuishi wa soma hakamoto bado hakamoto ya tayeb sikoni mala baka wazungwana kama kamili ambao hata maslaha malo kwa hivyo washaga ambaye washaga umoto wa Uislamu Waislamu wanapata kwa trashida washaga hiyo ya kama Syria sana siasa masoma masala usema na sio masala hizo masoma Iraq waitenda vipi Saddam Hussein tena Sham kama soma Iraq sio burburisha Sham waitenda vipi Pakistan waitenda vipi Afghanistan waitenda vipi yani Islam ibosteni na marka hizi mwa Islam ibosteni sisi ndio wayano wana hakushaga masala mala wayano Mwenyezi Mungu akawana makana Qur'ani yake tayeb ajokungo kaula mara hakuna mala wayano wachitaandikwa wayano tayeb wa idha waqat qila lahum wa marka lahum yuwa la tufsidu sunan fasadiye fi al mamsanga sunan fasadiye umaturu lakini wayano sunan ko fasadiye qalu walonga vino inna ma sibunu man nahnu suwa muslihuna suwa shaga maslaha ya watu UNHCR kama duwayano wazeka wote ambaye habizia wazeka wote ambaka kwa madabu hizo ama kabidu zote ambazo zikushwa kibizi wao washaga ufasiku wayano ufasiku wa mfisha mama duwayano kwa hivyo alio kafiri bizarre ina kama mimi ndio bi akwabarashi dunia semie akwarazakar dunia mie ibagama mina badawa ibagama mia bana shegea human rights watch ibagama mia ni gender balance ibagama netawa NRC ibagama jugere kigamba netawa na cross ibagama mia netawa LWF washegea wote makanisa wote misalama yote makanisa ni makampuni ambayo ni maiji yote amisalama kwa hivyo makanisa ambayo yote yatoa na Islamu soma Waislamu ambao wazima bijakale wayano wajamaa mu'allaqatul qulub mwaza ambaye dunia ya dhaifu kabisa wayano wao wanazungana kama shaga maslaha lakini wazigua wazungwana wayano hakushaga maslaha hizi wazungwana wayano washaga ambaye dunia yenyewe kungana kuharibisha baraka kana una haki makasoma Mwenyezi Mungu akuopa kwa soma hambio soreki ya tano ya posa wayano basi da wayano ama uyakoni wayano ama kwa macho kuishia tayeb وإذا وقت قيل لهم والله منوه لا تفسدوا صنع الفساد في الأرض الممسانة قالوا ولو إنما سبوينهم مالا نحن سوى المصلحون وشقا مصلحة يا وانرو ويزمك ألونغا وزمو ألونغا بنويانا
ala ho ya nyuwe ala ho innahum nyuwe hum nyuwe muwajawiyan al-mufsiduna kufasadi umsanga walakin lakinyo la yashuru lakini hampe manyama kama mafasadi yanyo kwa manyama leo yano kwa mwenyewe mwefana kama sujitabu United Nation uyano mwefana ibo uyano lakini umatuna kubalanga nyuwe uyano mapige kama msoma sana uyano msomi lema leo uyano kwa hivyo makristo mayahudi ya birana uyano kwa hivyo ya kushaga ambaye Uislamu imekunguba lango طيب ويا ألا إنهم يوم هم واجهوا المفسدون كفسادهم سانغا ولكن لا يشعرون لكن هم الزمان وإذا ونقم وقيل نيوه وإذا وكاتوا وقيل نقم واللهم نيوه آمنوا أمنان ويانو كما بيا آمنا الناس كما بيا أوانوا آمين وإسلام وآمنوا إسلام ويانو nanyo amani bakareba wanalongwa hivyo qalu walonga vino annu'minu mwangachamini mia kama via amana sufahau wajamahe wa magarat kuyano wajamahe za kilele hasi mwangachamini kama umia waislamu wa tilma makama ni maheza wanakilima lakini mahezi ni uyano طيب Mwenyezi Mungu alonga na akambira ala hu nyuwe innahu nyuwe as-sufaha ma hizi nyuwe hawezi akili nyuwe yani lakini la ya'lamu lakini hampe majamale wa munafiq na kulongana na makafiri na mayahudi wayano wa kulongana nao yani marka Mwenyezi Mungu alonga na Amerika mwese waamini wayano mungu yumwenga wayano wachubana oso waamini kama ni manabii ya Mwenyezi Mungu Amerika kama hivyo yani wakama hatabile kama hizo wajamahezi wayano Mwenyezi Mungu alonga na hizo hakika mahezi nyuwe wayano lakini hamanyi zile kama mahezi nyuwe طيب وإذا وقت قيل نقم والله منور آمنوا آمنان ويان كما بيا آمنا الناس كما بيا وآمنوا ويان قالوا ولو بينو مكة أما بدأ تفسير آمنا الناس كما بيا وإسلام وآمنوا ويان آمنا كما يبو مكة قالوا ولو بينو أن نؤمن من غشامين ميا كما بيا آمنا السفهاء وجامع هذي ومقالة تحكريه هذي من غشامين كما وميا Chuchisoma uyano, chuchidangala uyano, chua maka chua mwambai dunia wa kwenda sasa uyano. Atamaliza kama Waislamu mala makolonga yuko. Mwenyezi Mungu akama ala ghul innahum yuwa hum wajawi al-mufsiduna wajahawana zakiri yuwa lakini la ya'lamu lakin hamani zama kama ni wamhakiri. Hawa manizama kama hizi yuwa. طيب وإذا وقت لقوا ونبرنا مركا الذين نواجهوا آمنوا وامنوا مجزم ونمشوا محمد وامين ويان ونابرا مكفرجا ونابرا واسلاموا قالوا ومالونغا بنا ويان آمنا نسو شامين ويان وإذا وقت خالوا ونويا ويان إلى شياطين كما كفريا ويان ونويا كما شيطانيا كما باستا ونويا قوا ويان قالوا ومالونغا بنا باستا ويان inna suwe ma'akum suwe chikwenu wanaga majeba da mtakwa islamu wagamba chikwenu kuchislamu yano wanala wagamba hapana inna masibunu manahanu suwe mustazihuna suna teka sigira wa islamu yano na tika danganya waja lakini suwe chimakafiri wele makulo maka marka ni biashara weyano wakuja naweza weyano katika kwa islamu na katika kwa Kristo kwa islamu wagamba chetu islamu kwa Kristo wagamba chetu Kristo kwa hivyo wadanganya Waislamu na Kristo wayano kwa hivyo waita munafiki wayano munafiki wayano marka wana biashara kwa Uislamu na ambaye na kwa Kristo na wajiranya Waislamu na Kristo wadanganya wayano wadanganya wayano marka United Nations kama wayano marka majama taifa mkulonga wayano ni makufara ya kudanganya ambao Waislamu na wazungu na makufara makufara wayano makufara wayao ومكنا الإسلام وادرنا ويانا ويبقى الشيء يأخذ الإسلام بس مكنا نما كفار كذي عليه ما كمان في دوا شجع مصر عمله ويبقى المكان سبنا محل ويانا مكان الإنسان يوسف يقبلنا ويانا إن دين الإسلام ويكي حاس ويتمول لمك مكان
na mwasapoti soma na yoyote akusapotia maka huwa ni kama wao maka man tashabaha biqaumin fa huwa minhum maka munashabaha kundi wayano yeye kama kundi hiyo maka wa ila wakati laqwa nabra wa alladhina nawaja amanu wa aminu Mwenyezi Mungu wayano qalu wa malonga bino wayano kufanya longa bino wayano amanna chamini chamini مثل المسلمين ويانو مثل المسلمين ويانو واسلام يچامين واسلام ناس chamini ibn makulonga mo wa ila wakati na qalu wa nawiya wayano ila shayatin kama kufari kama badriya wayano nawiya kama badriya ama kama pasta nawiya kama pasta yao qalu alonga bino wayano inna ma'akum suwachukwenu tuche kwa chumina makale sai wayano atatifosi sema wale wayano chiko wayano wanaga majimba hata bitako waislamu wagamba chocho waislamu wagamba hapana inna masirwenu umale nahanu suwe mustahziuna na chikasi zingira wajakiria toi Allah Mwenyezi Mungu yastahzi'u bihim Mwenyezi Mungu anawasezingira bihim wao yani wayamuddu Mwenyezi Mungu nazivune wayano fi tuqyani mbugiza makana kiuliza wayano ya'mahuna والحال هو ورره وانا حاكا وانا حكيري وانا حوانا ومانيا ورره كمان وانا مبombe wayano na mzungu kama na warere kama hivyo wayano na kibiriza na zivule maka wewe wana kibiriza ni wayano wewe kama wao wana hakiriza ni wayano wewe hakiria na kibiria yose na ni vune wayano na wagose kama wana ambao warere wana hakiri wayano Allah Mwenyezi Mungu yastahziuna zivune bihim wao ويمدهم الله Mwenyezi Mungu yastahziuna na wasizigire bihim wao yani kaneva alamba wakefa aliachua na chikasi zigira waislamu Mwenyezi Mungu marka wasizigire na kusoma Allah Mwenyezi Mungu yastahziuna wasizigire bihim wao ويمدهم Mwenyezi Mungu nazivuna wayan fi tuqyan bugiza na kibriza ya'mahu wal halu wa warahu hakiri طيب اولئك marka مثال يا منافق ويانو أولئك كما كوني ويانو الذين واجا اشتروا وتبيروا الضلالة بالهدى وتبيحنوني ويانو وتبيحنوني ويانو ويتغنى بابل دينا من يسموه ويبدلشنا بابل مرك فما ربحت ويانو حوالي ما نعمل مرك حوا تجري كما ويانو بالتجارة دراسية هيو بوين بحالي مالما يقطع الدين ما وما كان ولا سوى جمع ويانو مهتدين ولا سوى جمع حنون ماله ومنافق حنون ماله ويانا ما كفار ويانا ما يهودنا ونصارى حنون ماله ويانو وإذا مركبنا موجزة ويانو ولازمون حنون بشيء سوى ماله يلزمون هكا ويانو طيب أولئك قديجة مرك أو منافق مرك الذين واجهوا ويانو اشتروا وتبديل الضلالة بالهدى وتجحروني ويانو ويتغنى بعد المرك حلوني وانا نايو وبدل اشترى بعد المرك نيبو يانو فما ربحت حوضك أما وانا حوضك مكا فما ربحت مرك حوالي ما نعمل مرك ويانو حوالي ما جسم على ويانو حوابو المحالي ما ويانو بالتجارة غناسية هيبو المحالي مرك حوافيني كما مرك فما ربحت حوافيني كما مرك تجارتهم غناسية وقتاق الدين حوابو المحالي هاي فترة فايدة ما مرك وما كان ولا سوى جمال ويانو محتدين ولا سوى جمال حنون ماله ابن من بعد الويان طيب مثلهم مثل المنافق مرك منافق مثلياك مثلهم مثليا ويانو كمثل الذي كما يوجد مرك استوقد جميع نار موتون فلما وقت الله تموتوكاك ما حوله ما نحن موتو نوريا موتوناك نوريا إما نحن موتوكاك كذيك نوريا سوما ظهر الله من يزمو كي سولا بالنور نوريا وجن بلو موتو إنه مزمو نوري كي سولا كوالا كانوا موتو كواسولا نوريا طيب وتركهم كواليك ويانا في ظلمات موجزة لا يبصرون ولا كونا منافق بطريقة غريبة ويانا Mwenyezi Mungu ambaye wajima moto handa wakajima moto kadika
moto ukaka Mwenyezi Mungu kawaswali nuri kawaleka muujiza weyano hawakuona male weyano wala kwamba hawakulonga male toi ukuwakulawa kudakuita ukonaketa kudakuita mpaka katikati mpaka mathaluhum munafiq mathali ya munafiq mathali yake kamathali alladhi kama yujawiyano istawqada libira nara moto falamma wakati Allah atukaka ma hawlahu moto mwana makukaka dhahaba Allah Mwenyezi Mungu kaisora weyano binuri Mwenyezi Mungu kaisora nuri ya Mwenyezi Mungu kaisora weyano wataraka Mwenyezi Mungu waleka hum wao fi dhulumati mawchiza la yubsiruna hawakuona male toi marka muujiza weyano summun marka hawana magutu male marka bukumun summun hawana mnomo male bukumun summun hawana magutu male marka bukumun hawana mnomo male weyano umyun hawana meso male fahum wawanahum la yarji'una hawakulana haturakuita male weyano wawana muujiza male marka hawakulonga hawakuiva hawakuona kuna muujiza marka adhabu yao ni hivyo marka munafiq suwatea mana na kateno hivyo marka kana mama ukasapoti makufari kana mama muislamu mjana komigwa ukafurahi mzungu nako kuna wakafiri ama ukafurahi kwa hivyo ni munafiq marka umama marka imani yako soma muislamu mjana hata kaneva ni gandara anako makafiri msapoti wea na ndugu ya weyano kuna mahali kuna karamale lakini ndugu hakome waseka weyano wafurahi weyano atamagaha soma kwa hivyo vikafiri kabisa weyano vikafiri marka vikafiri weyano au amkome ndugu na wewe muamwenga weyano طيب مثلهم كمثل المنافق مرك منافق مثال yake كمثل الذين كما يجاويان يستوقد جبل نار موتو فلما وقت الله أتموتو كاكا ما حوله منوانا موتو نرجع موتو كاكا مناك نور يسمى ذهب الله يزمك يسورا ويا بنور مزمك يسورا كواسا موجيدا وتركهم كواليك ويا في ظلمات موجيدا لا يبصرون وانبا حواكونا سمنا وانا مربوط مال بكمنا وانا منمو مال حواكونا مال مكا عميونا حواكونا مال فهم وو لا يرجعون وكاكونا مال وشبيرهم مثل منافق ويان أو كماليا ويان كصيب كمفولة مك كصيب كمفولة ويان من السماء كلاكو السماوات مك فيه غنمك السمي أو فلاي مك ظلمات رجالو تشيزا ورعد مرهوب وبرق ناكموليك مك ومنافق مثاليا حناي مثاليا كمفولة مك فلاي مك igana ambaye uchiza weyano na mfumo weyano wa barqu na kumulika kanema kuna mfumo inaweza soma yaj'aluna wa jamana weyano asabiha madalaya fi adhani ya mabutu yao minas sawa'iqi wa habayzu mutazarrumu zobawlo weyano wagababi na marka hadara na mautiji fochiza shifa chihadhiri utakachifa weyano takachikomo ibakulonga weyano والله Mwenyezi Mungu muhidu ambaye ujamba hawakowie weyano Mwenyezi Mungu ni ujamba hawazunguruka wabal kafir makufari mnuka wazunguruka makufari marka wamani andani wamani wamura Mwenyezi Mungu weyano akharana wasoma makufari na mayahudi na manasara weyano na munafiqin weyano Mwenyezi Mungu kiyama wamani wamura Mwenyezi Mungu na hado kufakata male ngombe karibu nafunga momoro umur no magana kana no funga ngona hadara za kusoma soma uona marka siku ya kiyama nao Mwenyezi Mungu anakalia moro wake wa marka ni moro adhabu yano hakwenda kumsamale weyano wokrom mubasi weyano طيب au kasayib mithali munafiq weyano au kasayib kama fula marka au min as-samai kuna kwa samawati fi mrama furahiyo dhulumatu digala uchiza ورعدنا الهموم وبرغنا كموليكا يجعلون وجمعنا ويانا أصابعهم مضريا في آذان وجل مقوتمك من السواعق هو إزمت زباول ويانا وقمان في مكة
hadara al-mauti kifo chiza wallahu Mwenyezi Mungu maka muhidun Mwenyezi Mungu ambaye kwa jarama moro wake muhidun moro kuzunguruka uyano wallahu Mwenyezi Mungu muhidun kawazunguruka maka bil kafir makufaru sio kazunguruka uyano kazunguruka Mwenyezi Mungu makufaru uyano kwa hiyo moro Mwenyezi Mungu makaru kufakata male moro kwa ngana moro adhabu uyano si moro wadi male kabisa wa iyadu billah طيب yakadu marka وباقولا مرك البرخو كمولك موليكا وبار ويانو أما وباقولا ويان البرخو كموليكا يخطف وذاك دالا ويان أصابع مسويا ودالا جيا ويان هم ومك مسويا وذاك دالا جيا ويانو ونامنا كده ويانو وبار ويان يكاد البرخو كان بامباي كنا موليكوا يخطف أبصارهم mesoa kiasija mulikiro ambao kwa kumulike kilogoja waona ambao kiasija mulikiro waanza maka kubamaka kusija maka wasija wiyano kullama wakati wose maka adaa lahum maka wakati wose na wamulikiro lahum wao mashaw wajenda fihi kiasija mulikiro wajenda yomaka wa idha wakatina adlama كانوا تشيزانهم قاموا وإذا أظلم عليهم كان كانوا تشيزانهم ممروناه قاموا وشمال مرد وإذا وقت أظلم كانوا تشيزا عليهم من قاموا وشمال ولو شاء الله نبها من يزم على مئة ولو إن شاء الله من يزموها من يزم على مئة ولو شاء الله من يزموها من يزم 100 Mwenyezi Mungu hamaliza mara 100 wao la dhahaba bisam'ihim Mwenyezi Mungu inadahaka waswara ukuiva kwao wa abasarim na kuona kwao inna Allah Mwenyezi Mungu na ala kulli shay'in aliyochinacho qadirun anawazo nacho طيب marka Mwenyezi Mungu anawazo nacho wewe Mwenyezi Mungu anakuwa sura msoro sambali ukuiva koso wewe hamaliza mara 100 kidogo kumuliki roho fikiri malakama umuliki ukiwa kumuliki roho Wafiri Mwenyezi Mungu kawaleka uyano Mwenyezi Mungu kaunga badako watu na mesowosu na kuiba kose Poi yakadu marka yasiga marka watera we albarko kumulika uyano yakhdafu wa bawa marka waza kupakula uyano bawa kilu waramno habana meso marka abasaruhum na meso yao kullama wakati wasa abana wa muliki lahum wawo mashaw fihi kilago ya muliki ambalo nulanga wajenda وإذا أظلم عليهم مك كان ربصور وشده ممر وهناه قاموا وشمال مك ولو شاء الله لمن عمل زم على 100 من يزمونه لا ذهب إلى ذاك وصل بسمعهم ويفقوا مك وبصارهم نكونكوا إن الله من يزمونه على كل شيء على يشركه قدير من يزمونه على وزنه مك طيب يا أيها الناس ونونيوا مك اعبدوا أبلاني ويان وابوليني ويان ربكم Mwenyezi Mungu wanu Mwenyezi Mungu wanu ya Allah aliyuja wayano khalaqakum wa mbarinyu walladhina wajawu min qablikum wa yamnongoni maka la'allakum namgaluka wa tattaqu wa yakubuka Mwenyezi Mungu wazunguni ama la'allakum rapatagaluka wayano tattaqu wa yakubuka Mwenyezi Mungu wenu tasoso prezangira wayano marka Mwenyezi Mungu anamaka aloma na watu wose ya ayuha nas watu wose kufara muslim munafiq yahudi nasara wose na kulongo na makano ya ayuha nas watu niwe marka i'budu abulani marka rabbakum Mwenyezi Mungu wenu alladhi yuja Mungu wenu khalaqakum wa barani wa marka walladhina wajawu min qablikum wa mnongani wa marka wajamnongani wayana wa mnongani ngozi kwenu paumbaye nanyo kabumbanie kwa hivyo maka mnunguyo maburinie yeye la'allakum madzaluka wa tattaquna kamugoha طيب يا ايها الناس ونونيوا ما اعبدوا معبودين ويا ربكم Mwenyezi Mungu wenu alladhi yuja wayano khalaqakum wa mubarinin wa mak walladhina wajaw min qablikum nongani la'allakum namdaruku wa tattaquna yakum Mwenyezi Mungu wenu
alladhi yujam nungu yano ja'ala lakum amjamaiza lakum nyuwe baka al-Allah msangauno firashan firashi weyano msangauno duka msangauno nyumba weyano mlemeho de weyano msarawa gane weyano kwa hiyo msangauno mkabsanga firashan ni firashi fungu hasomsa itariko hasomsanga wasamaa binaa wa samawati Mwenyezi Mungu akaizenga weyano kwa zile nyuwe baka وأنزل من السماء كل سماوات مزموقة فريزا ويانو ماء مازي ويانو مازي يعرفونه ومازي مكان كمان أنا سألتهم سانغناه فأخرج يلاغا ويانو به مازيانو من الثمرات ماتونا مرك حسيوم سانغ فلنان نانجي كسوما ومك ماتوناوسي يلاغا وماتوناوسي يريكا فأخرج مزموق يلاغا ويانو فأخرج يلاغا ويانو به مازيانو أنت كسوم سانغ من الثمرات ماتونا matunaana marka rizqan lakum ni khane yuwe marka rizqan yarzaku ya lakum kul yuwe marka fala taj'alu sunam jamani wayano lillahi Mwenyezi Mungu andada mngumtuhu Mungu mkamne kambaya ni asate kamayo mkamne kamzimiza wayano kwa hiyo mkajanya Mungu mtoa masana bwana ama Mungu mtoa bila wayano ama Mungu mtoa kama vinyango mkwabudu maka soma bulu vinyango wayano kanya nganda ambaye kama nganda ambaye yatafura wayano nganda izangao sama watu wayano kashinde katenda vino kashinde katika katenda vino wayano ile ndaona katenda vino wayano kwa hivyo watu shiriki wakasomja maana hiyo kama fala taj'alu sunam jamani wayano anda billahi Mwenyezi Mungu anda tamumtu mkisala sana mpozi wa swali wayano أي أعظم أي ضروب عند الله أكبر ويان شو سلا سلا دميقول كويس مونيان دميقول كويس مودين ميجان ويان أن تجعل الله الأنداد وهو أخلق ويان إلى يجعل نقومتوه ويأكل بينهم ناك ينامتو دميقول اليوم دميقول كويس مونيان ويأكل بينهم واكم بينهم ناك ويان يجعل نقومتوه ويأكل بينهم نزميزه دميقول اليوم وأنتم كمان وجه يتعلم كمان وجه المعنيزة ويانو نمو سلام بدش نمو تو ويانو ما بني يشلنا كبوكيني ومشكرنيه ويانو الذي نقول جعل جمال لكم يوم الأرض سمعنا فراشا والسماء سمواتنا بناء كيزنا ما كيهين ويانو قبل أشياء جوسه سماوات وزوم كيزنا قبل أشياء ويانو وسابو يوم ويانو وأنزل كثير زمان مungu ويانو من السماء والسماوات ماء مازي فأخرج مازيا باي على ويانو به مازيا مركا من الثمرات ماتونا مازيا كبتك سومسان ماتونا كوا سومسان نار رزقا يرزق لكم كل فلا تجعلوا صلاة جماعة لله إنه مركا أندادا نمتو وأنتم كمام وجويان تعلمون ما يزم ويانو إنه صلاة زميز ويانو صلاة نمتوه مركا وإن كنتم كمام وجماعة في ريب وشكي مما كتابه أنزلنا تبسرز على عبدنا موت محمد كم كشكي يا سماها فاتوا لتين ويانو بسورة ويان من مثله القرآن أي ما قرآن القرآن قبل به كان لتاني مكة وقت مكزانا مكتي أيوناو ودعوا وتنجل ويانو شهداءكم مشاهدين يتنجل مكة mashahidi mazeheni mapastari ya mkwamini kabisa wano wana wetangeni min duni llahi Mwenyezi Mungu chini yake mkwabudu na wetangeni wano in kuntum kama moja sadiq na kuanga chini paka Sadr Baqara mwanzo kana chila kana dhalika alkitabu kitabu wano la raiba fihi tena shaka mali chini wale marko wa munafiq na makafiri na mayahudi na manasara wano kitabu cha furqana chini watishakia Muhammad na wamshakia marka mwenye akaleba ambaye dini na Mwenyezi Mungu unashaka nayo kwa ni kafiri marka kama unashaka Muhammad kama hatubugo kijendo ni Muhammad azile si mtume marka unashaka bali yako unashaka kama hiyo kwa hivyo marka ni kafiri kwa hivyo
Naam, sikia komereza. Komereza haya. وإن كنتم كذبوا وجاوين في ريب مشاكي يمن مما دين مركا أنزلنا تمسرز مركا على عبدنا متمويتون فاتوا لتين مركا بسورة السورة مركا من مثله القرآن من مثله كما يقول في مثالية كأي قرآن كما يقول في قرآن لتين مركا وقت مكرتا إياه نفس المزيد شدوا ويانا ودعوا وتنجن ويانا شهداءكم مشاهدين لأن وانو كنباك مروا من ناتوانا سوما مركا لازم باتكال وزيك وهذا سوما مركا من محمد وانقوم يا مركا من الملائكة كمامي ويانو نان يتنوزيه وينو مركا مباستاين يتني مركا من دون الله انقوامي مركا يقول مكم يزم انقوامي كمان والله ويانو ولا تنتظروا وإن كنتم كما مجسات تنقلوا ما تشددي فإن لم تفعلوا حمده كي جماعة مرك حمده كي بات آية كما يوم كما كون في قرآن آية حمده كي بات ماله ويانو ولن تفعلوا ولا إبرة حمده كي بات أبدا حمده كي بات ماله مرك فاتقوا أبوهان مرك نارا أبوهان ناري ويانو الله تنيجي ناري ويانو وقودها الناس ونزكي وارمك والحجارة نمايوه أعدت تاريش زويانو للكافرين وجاكم كفر ونزموا ومن أمركم تنظرم تشومن وأمركم تنظرم تشومن على تشومن ويانو نقولنا ونزموا وديناك أمركم تنظرم ويانو وإذا نار تاريش زويانو ويانو نار يوبوهني فإن لم تفعلوا حمدك باتمالك أيمن دمك مثل القرآن أيو حمدك باتمالك ولن تفعلوا أبدا حمدك باتمالك فاتقوا أبوهانك نارا أبوهانك التي نار نيجا ويانو وقودها الناس خنزك نوانمك والحجارة نما يورمك وعدت إتياريش ويانو للكافرين وجنبوف من يزمونه نار تاريش زوانمك هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.